Telespectador Sira, karik babanha emissão ale massa foi hemo, dia lalika, também bele usa hudi produz pasta no selukan. Luis da Silva Amaral e maida nebe lorloron fam pasta, raga vazu no selutang, produz susi massa ale. Negosiante ne laos produz mesak, ni hari grupo ida honarang halibur badan tradisional KBHT, nebe homan massa husi ale timor. Membro grupo ne maiori estudante Universidade Maihusi dit no IOB. Ba jornalista televisão Timor Post e Jardim 5 de Maio Colmera dele, lorong ronolo resin sia fulan agosto tinang ring rua ronolo resin rua explica. Masa ale usado ne recolhe husi lisu fating hili comunidade nyalet no hola husi cliente sira. Maneira halnya primeiro ita hili. Yo dalam recolhimento kahir. Hili ne hoen rua ita ame hili tun diretamente ao grupo sira. No ida mo sa ami cliente sira hili ami pa hei ma ko osa nami ko tide. Nes kada saku de $2. Apa lorima am ne grupo sira ne iha pahe ba grupo. Ida ne be sekolah kor, ida ne be fase, ida ne be koa, ida ne be homa. Dalam posisi kalau lauk kami bahas ini makan saya. Mungkin lauk sama mai kami bahas tugas. Ida fase, ida koa, balu kesi, balu junta. Jadi junta ne hau. Membro sih mas kuat ini fase. Hafoin halibur massa ale usado, makfaek nar iha grupo hodi produz. Grupo produção ne hari tinang rihung ruasan oloresin hat, no foi conhecido tinang rihung ruasan oloresin nen, hafoin sir habelar movimento estrada, no UNDP ajuda halo publicidade bastiranya produto. Reportagem Epifania de Carvalho, Aguida de Jesus, Televisão Timor Post.